Khubutseka enyathini yasengabezweni ngithi thumile mina Khubutseka enyathini yasengabezweni Khubutseka enyathini yasengabezweni Likhulile ke libutho lengwenyama namuhla ngesikhanike emajaha lamabili abutseka lapha ke esigodlweni engabezweni kuso kwesifundza sakamanzini kanti lamajaha lamabili atshengiseke umdlonga nakhatha lokhu ke ilanga belishisa nje impela kanti ke umsakathi uphinze wathola nalo ke lithuba ukuthi athole dona ke thumbu lamajaha aphinzeka acocisane nawo avetile ke lamajaha ukuthi nawo ke ayathokota ukuthi nawo ke angaba ingcenye yemajaha ngatawubutseka ke khona ke esigodlweni engabezweni kanti lamajaha avetile ukuthi kubalekile ukuthi ke umuntu atshengise inzabuko yakhe nekuthi mbambamba yena uliswati lemthabo hayi nje ukuthi uliswati ngepassport kungako nawo ke aboneke kufanele ukuthi nawo ke ayawubutseka ngekupheleliswa ngiyawashiya mabele hey asibonge Gary sibonge msakati sibe khona la enkabezweni kube lukhuni lapha hey kona ngikhathele ligama lami nje bathi ngiphumut'Umbutfo ungibani Khubutseka la enyathini yengwenyama la enkabezweni lapha nginelijale linye nje lapha la mabuya nenhlanhla lapha mabuya nenhlande emantini kungakhuthatha nje kwemaswati onke ukuthi lokumgqoka kumgqoka ukuthi ungalijoin live lakho ngepassport lengufundzile la ngekhathe emalawini ngifunze inthobeko nekuhloniphana nekwatana na ungefike la kulenza kusho ukuthi kukhona la usengefike khona ngiyawakhuthatha onke emaswati ukuthi akabuye ajoine buve lobungu2 ipassport Khubutseka kutabasita lokho yathi lamajale siwakhanzela even ngisho nemaphoyisa khona nanga nanyalo sinawo la indlela lahlonipha ngayo kuyethusa kakhulu maswati akithi asibuyelene emvelaphini sibuyelene endalweni kuze uNkulunkulu netingilosi asibusise kanti ke lelijaha libese linika lona ke ligama lisebenzisa khona ke emanawini kanti ligama la ukuthiwe Phumut'Umbutfo ethi zabente emsakathi Channel Yemaswati kubika Gary Carlos ngisesikolweni engabezweni